ده مشاركة دندجي نابندا چاندا کلتوروان آباجار عاموده ببونه روژن سینمای ایرانی به چالاکیه که دست به پیشاندانا فیلمان کرد. پیشاندانا فیلمان ده روژان دوام کرد. ارمانجا ویجی اوا کو جواک به ریا سینمای وره هشیار کرن هروها جواکا ایرانی به جواکن دن را وره ناسین. ده روژن سینمای ده هجمارک فیلم ورن پیشاندان. ریوبری چالاکیان چاندی یا نابندا کلتوروان رائد علي ديار كركوب فيلمين تين بيشاندان راستيا إيراني ج ودبيجا هروها دي برسجريكن جواكي ين لإيراني جي بنرخينا اف سينما هان اف روج السينما جد بيجن ده روجن ابانا اف سينمايا اف غايا وجه يعني هدفنا توعية ملت سينما عالمي برق سينما لغات عالمية وقت موسيقى أوجي غاية أم توعية ملت بكم بجيني دربة سينما جهاي كجواري يعني وأم كيف خوشن قال لك بهاتنا خلكي أم تخازن يعني خلق بين باما بين حاضر بين جبو بقارب بين وقت بين وعي واجي فرق بسد وار السينما وشرد عالم يعني دول عالمية.